Karbi People's Hall taralang solong ingdeng troksike brapli apong Karbi Anglong de mesen pen katalon. Silveta kijoy kelang adung hedalong amat manja forest range pen sangti kipur hukum kipi pondet ke manghumime ason mandet. Rongkang constituency arlo HSDF Youth Wings atumpen mai kedokpon. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongihang Tri-Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong, nili Dr. Rangsina Tobi, sumit the consultant. Non ladak kechelang awar sai penangan ke longpon ekpo, kecheng siban ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala likoria lo la apikilo keso hai anda non atoka beta chelang ponaning hangtum te ladak so ke chelang awar sai longpon logot la ken kugiso kono aripi giso hai ta ladak ke chelang longpon ji awar sai longpon ekpo. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. KarbiAnglongLIVE adaba bertang ton pen arjuponikta. Kedam tang pai kuni ni pai kretroksiar ni Karbi People's Hall taranang so Sertalin Auditorium Hall along ingdeng troksike brapli Karbi Anglong District amahang ketek arni katalon padukpon. Jaime kateng pen ada por pioneer kepen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen national flag ingthurpon edapi Karbi Anglong District kipalong dun Karlitang atumaphan kachikimo sai sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Rong hang pen Japonsi kedoan Karbi Anglong Autonomous Council EM pen kedang loket hekeding atum chikimo dun rinti. Lapen adun tu ada por pai kresia porahut ingdeng troksike brapli Karbi Anglong de ketalona mailong Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso kecharipona mailong phapangjang aman pen Karbi Arecho Longsing Rong hang kachitong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council EMs MLAs lapen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretaries lapen anparta DC sitami chitong dun. Bangso hut Karbi Arecho pen kaning jepo na bangki rongarak along kaching thur pen kedanglok kepalang misen jia phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kuti kep atangka nang pipon lo. Lapen Karbia khaya bangke khai kang thimbinong athe Karbia recho sitamedo methang ajutang jubat sitame ingcholim la sojoksi British atungpen sitame Karbia longri nang bi piponlo lasi ronghang rongbongke recho kedo adima potsi kaprek adet penta recho nangkelang jia phan kewang atum do lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen Anso se kepalang meji aphan sai deng pon nang helang pasi Karbi Arecho Longsing Rong hang pen ning jepon. Labangso ketalon ponahut online Karbi Anglong Autonomous Council Trading License web portal sitami ing pupon. Karbi Anglong District kepalongji aphan kachepaduk atum aphan non ovekithormi ovekimi atum abangke teknik pondet ason. Sitame alang lituma bangke non ilitumalong avilu pusitame chiteng nepon nang nilu pusing Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen ning jepon. Karbi Anglong District nang jipu ke hang hut kaprek akhaya tuma hin pen sitame nang kachirap dundu. Lasi district hang hia prang pen Karbi Anglong kedo atum do lasi
Pharo Chris Sirkebra Phokebra isi aprang pen Ladakh ke dua tuma phana bangki longle pata sitami pinangji sita bangso phi pen kevang atuma phana bangki longle pata pithek the pusi nilikai kita ningje verlu pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang pen ningje pontu Karbi Anglong Autonomous Council State ke palong jialong abangke Karbi Anglong arlo ke do an akhaya tum anta nang kachirap nang kachitodun akinang sotputa Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang pen ningje pontu Nenge nogong sido nane ke murigaong sido sita itung phan je district nang pipen kachi room chengaran ni lai ye Karbi tuma hawar ke dai Karbi tuma long leke dakin pula so bangke ningkan tharo Chris kebra phoke raisi pinian la sorni si pinia bangke tuma nang pi kasi Karbi tum kaching room arni si itum punangi la bangke itum district ke long la pente ele tum hula so district yang hota me mongli tum ta delegation nang do district pinangi border commission kerang pinan border di bapulong kerang hota la penke tiba tum danang do reng managa tum danang do asamis tum do je Karbi Anglong bangke si district pinangi hala apang ke Mikil Hills track le namala tum ke do tum hanke la so adim si angke si betis so itinerary ti furbensi nang ke hokpon de Karbi tum nama ke do wa bangke betis so la sile tum age 1951 na ke 17 November ke tum ke no week mi tum chini vek nang ji la ke tum Karbi tum em hang adimaklong kachelong arni lo la pen Karbi khai tu baching room arni lo la hala ina nana pen ke do pen isi ko siwet along le lo la pen ki isi hawa lo dakin asra chingrum arni bangke la ke 17 November 1951 la pen morning bangke 75 years ke play kan troks ke ra phoge play morning bangke nini biji la pen ke da kaprek university along wisen seller pen chenglok scholars pen chenglok la pen ang parta la Supreme Court High Court Hexer Cell Senior Advocate Tuman Bam Sida isi seminar biji 16 ani tapi 17 ani beke labang ke itu makai dake rada mai pido ko terus rada mai pi bangke itu moriji President of India kalite Prime Minister kalite Finance Minister nama Tuman ke bani News Report KarbiAnglongLIVE Mone datum kijoy adim jongsi kangthirjir avete kijoy kelangji abang aning hangabang avideji lasonsi silveta kijoy kelang adung het along amat manja forest range pen sangti kipur a hukum kipipon det ke manghumeme ason mandet manja forest range ke parlo silveta kijoy kelang adung het along si sangti kipur panghun mona phita forest atum thekpon long dedet Lapenisi kamang humeme ason ke silveta adung het along amat si sangti ke phurpon kedam tangarni penta penangan atum pen phurpon lo bonta ladake kijoy kelang adung het amat mo kijoy kelang atuma phan kasiksak dokok jimate langche ho deji pu ajok permit ke enatum anta ki phur ington pon laplo bonta non kamang humeme alam ke Silveta long ke sangti ki phur hukum pipon pe bonta non ke dak silveta along amat si sangti ki phur adilung thekpon long lasikoson konat pensi ki phur a hukum ki pipon detma puta penangan atung chithan po lapen permit penajok dimapur anta pedam ilong jongsi permit atumta dam ilong pulote muajir kiding ke maholder atumta iri propsi permit ke NA pen ke claim pon areji ang ringason thekpon long News Report KarbiAnglongLIVE HSDF Rongkhang LAC Amaipu Wilson terang pen HSDF apartment kachepaduk pipen apot Rongkhang constituency arlo kedo HSDF
youth wings atum pen mai ke padu ke pangching HSDF rongkhang youth wings atum kachepatir pi pon pen mai chopha ponsi penangan risoi jang atum mai long chetong dunsi penangan alam chethan chimum padu ponlo labang so mai long rongkhang LAC mai phu Wilson terang kami chetong dunsi HSDF asong atum akimang alam aputhak risoi jang atum aphan than dunsi risoi jang atum koson pen se kaching thordun thekjima lapen kopi koson ke claim pen kemi senjima aputhak HSDF akimang alam aputhak pen paching bar ponsi maya long lam the jai dunlo HSDF pen bang so mai ke pha ponalong aluhia mana peng pen kachetong dun rongkhang Alicia mai phu Wilson terang pen kaningje pon thuke non angkeleji niphai ingkora ke thomani rongkhang constituency alo mass joining amai pi pedoponji lasi bangsor ni ke ongdung a youths mati risonim so tum pen nilitum asong along nang kachepa okdun popusi pening ve mati labang so mai rongkhang youth satum pen lamchak chipidun lasi nilitum asong aphan ningkedok ningkang sampen kirangatum anaphan stami nilitum dengpon bomlo bontami moni phaying kora ke thomania bangki radamai pialong si puthot tiripi amaya tumpen si ke ongdong atum aphan HSDF asonglong dengpon thubopusi ningjepon si pini perangke abitung utong fan nilitum HSDF rongkhang LAC hinpen nanglitung fan kerupi iglo pipolo ma ajo posita nanglitung fan kachop hape nanglitung nangkachetong dona po lasi ladak pini nilitum kaching room alam thegela puhelo rongkhang youth HSDF tumpen hitu fan nang chophalo pipolo pulotang te kewangji tarik ingko raket home jate ni tum mass joining a program duk lasi la solong nilitum thekherere dulom dek pusita rongkhang a youth sub president secretary tumpen patirpi ponsi nungwe ladak edison kamsa mate alangli ke kedamtang EPHLC along rong kuroi left wing of PS along executive member lo alangli si itu fan bohata nang chat lo lapen ladak rongkhang a youth so tumpen cepatirpi ponsi laso mai bang nungwe deng iklo lasi alangli tum fan sitan itu makero pilo pipoloma alangli tum kacipiduk pen alang itum ke claim apot si nuwela dak itum chingrum long lo lapen pinungwi itum dak chingwai pon ke la helo pen nak pen ke wangji arni an up to tarikin ko rahini ajomati inkora ke thom ke joining program lo alang itum sita rongkhang arlo ke do ai youth atum anafan EPHLC along ke do lapen through national parties along BJP lapen Congress along ke do atung fan ansika alang litum lamchak nungwe chipilo je alang litum halahai ayut satum anafanta kewan lapen get together HSDF along frankewang journey MLA election pen kedang lok mu MSC election ansika alang litum pen cipaduk ponsi anso se kape hai dia fan alang litum lamchak chipilo lasi nungwe la suamai long kacecak ateng pelotang te alang litum fana curolo je litum la tarikin ko thom November deobaran ni la solong abangke alang litum hin pen youth sa hin pen bang pharo phoso se armu youth pen alang litum chewan po pusi litum fan cicak elo dongkamukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai tame ke swastan dapi tame nan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne aprana sapasap melo bang tumta junwek tha Prangke nilipai kiso ason to ari kengi kaharja katimi kiso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo
Kidam dang phai kuni ni phai kre trogar ni tili apor hanjang langso Karbi Hemtun Kalyan Ashram Asai Hemalong Karbi Employees Association hanjang langso Zonal Committee atum pen arpu kimi kachelara mai kang nipon pusibirta riptun long Bangso mai charipon bari mingti Maipu Karbi Employees Association hanjang langso Zonal Committee Bangso mai along Central Committee mate tirikama mai pen Kewang Hakim Rongpi Maipu Karbi Employees Association Central Committee lapen Dilip Rongpi Kongchonbang Karbi Employees Association Central Committee atumpen chitongdut Bangso mai kepadopon nang koklake kedamtang Amaipu barim ingti lapen Sahem Chunbang Chandra Terang alang litum Retired mate government pen asai job ik elopusi alang litum Bangso Karbi Employees Association along sitami arpu chelar pon nangkok lopusi ningji Puthot kadu kave chedon sarpen Jayanta Kumar Teron Maipu arpu lapen Hilson Timung Sahem Chundang alang litum Phansi arpu pekpon lapen Kidamtang mate abarim Maipu lapen Sahem Chundang alang litum aphan Karbi Employees Association atum ningkang sampen ke hokalu pajir ponsi sardili terang Kongchunbang Karbi Employees Association hanjang langso Zonal Committee alang lihin pen karchoro alam the pajir ponsi misen pen mai pichun pon Bokajan benanan terang KarbiAnglongLIVE Lakhai engkorapho nilip MAC constituency keparlo nilip along kadukave adivasi akhayatum rong krehini sosiara chingrumsi bang parohini raphokep sose adivasi akhayatum Assam Deputy Speaker anparta Bokajan MLA Dr. Numal Mumin aphan kidamtang niphai cricket homarni me phike kayatum aphan pinrem ponsi pherangkya mai kangnipon Kedamtang Paikuni ni Pai Creporni, Arnikang Sampor Paiki Thomapor, Nilip Ahawaralong, Adivasya Kayatum, Kaduka Verong Krehini Araching Rumsi, MLA Dr. Numal Mumin Apan, Mepi Kekayatum Apan, Pin Remponlo. Ate Kedamtang Paikuni ni Pai Cricket Home, Arni, Pinnangan Birta Long Keklang, Midul Robida Mate, Midul Das, Kijapon, Pinnangan Ajirpo tum MLA Long Chetong Damlo, Sita Kupi Kosontong Alam, Chilong lokni nitum chini don de la pen nitum aphan la solam thangta nangka chingki nangka chingwai ave pin pensi middle das ke japon atum MLA ame phi ke kai ki nitum ning duklo la simonon phi la son ka chomatha thede ji aphan pherangkya mai kangni pona hut middle das la pen ari sang ho atum aphan pin rempon Dr. Numal Mumin Bokajan MLA mandet pensi Penangan Towar Delong Pen Kichenglok Nilip Alongta Kaching Thorawar Sai Longdunlo Lasi Nona Pongta MLA Ticket Ke Dr. Numal Mumina Phansi Piponangji Pusi Pherangkya Maikang Nipon Hut Chief Advisor District T Morcha Balwan Bhik District T Morcha Dunmaipu Muniram Urang Gudam Teron Polling Center Amaipu Samuel Kaitha Tiharu Basti GB Nukul Kumar Bogijan TGB, Bokhon Urang, Ajoy Urang, SC Morcha, Binom Das, Koilas Nayok, Tiharu Basti PS Amaipu, Kanu Karmokar, Anandbek, Sahai Marki, Tulsi Tanti, Asis Paiko, Lapen Kadukave Adivasya Khaitung, Chingrum Petpen, Dr. Numal Mumin, Pehainang Pu, Hangjo Ase Angtong Chipi Ponrinti. নিব পালো যি আমি আৰু প্ৰেছ মিট যোগেদি যোৱা 13 তাৰিখে ওলাইছিলে আমাৰ ডক্টৰ নুমল মুমি ছাৰত আমাৰ উপাদান এলাই কনষ্টিটিউচি তেখেত এজন ডিপুটি স্পিকাৰো হয় আমাৰ অসম এছেম্বলি আৰু তেখেতে আজি আমাৰ মাজত যিমানখিনি নেকি উপাদানৰ পৰা ধৰি হিমৰলৈকে আজি যিমানখিনি কাম কৰিছে আজি আমি অন্তত মানে সুখী আৰু ৰাজ্য সুখী পাইছে তেওঁৰ মানে কাম কাজক লৈ আৰু সেই সময়তে আজি আমাৰ বন্ধু এজনে যি নেকি মৃদুল দাস বুলি কয় তেওঁ আজি মৃদুল ৰবি দাস বুলি কয় তেওঁ আজি আমাৰ জাতিটোৰ ওপৰত দায়িত্ব লোৱাৰ লিখিয়া মানে
তেওঁ ক'ব বিচাৰিলে যে আদিবাসী হৈ আমাৰ নীলিপৰ পৰা আমি গৰিহণা কৰিছোঁ বুলি কৈছে তেখেতে। আমি তেখেতক ধিক্কাৰ কৰিছোঁ আমাৰ আদিবাসী হৈ যে আজি তেওঁ ইমান গভীৰ ইমান দায়িত্বশীল মানুহ আজি আমাৰ ডক্টৰ নুমল মুমিন ছাৰ আজি আমাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান আজি স্কলাৰশ্বিপ দিছে, ইমান বেমাৰীবিলাকৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈকে তেওঁ লৈ গৈছে, গুৱাহাটীৰ চিকিৎসালয়ত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰীবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছে, আমাৰ ডিফুলৈকো লৈ গৈছে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবলৈ কাৰণে। আজি ইমান ভাল এজন আমাৰ বিধায়ক তেওঁ, আজি তেখেতক আমাৰ এই মৃদুল ৰবিদাস বুলি কয় ল'ৰাজন আজি তেওঁ আজি কৈছে যে আমাৰ জাতিটোৰ ওপৰত মানে আমাৰ আদিবাসী জাতি বোলে তেওঁক নিবিচাৰে আৰু টিকেট দিব নালাগে বুলি আমি ইয়াৰ পৰা কৈছোঁ, তেখেতক গৰিহণা কৰিছোঁ যে আমাক ডক্টৰ নুমল মুমিন ছাৰক লাগিব আৰু টিকেট দিবই লাগিব। ওলাইছে এই বাতৰিটোৰ হেৰি হিচাপে আমি তাত তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। শ্ৰী মৃদুল ৰবিদাস বুলি তেওঁ যিটো গোটেই নীলিপৰ আদিবাসী হয়, আমি বোলে নুমল মুমিন ডেপুটি স্পীকাৰক আমি আমাৰ আদিবাসী গাঁৱত সোমাবলৈ নিদিওঁ বা CMক কৈছে বোলে তেওঁক আমি টিকেট প্ৰদান কৰিবলৈ নিদিওঁ, তেনেকৈ বুলি তেওঁ কিছুমান মানে উত্থাপন কৰিছিলে। গতিকে আমি সেইটো অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ, যিহেতু আজি তেওঁ আমাৰ আদিবাসী অঞ্চলৰ এৰিয়াত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰি গৈছে। তেওঁ ৰাস্তা বনাই দিছে আৰু যিটো নেকি কৰোৱা বস্তিত যিটো নেকি সেইদিনা ভাষণত কৈ গৈছে যে বোলে তাত নতুনকৈ ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব আৰু সেইটো নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ ভাগত মানে বস্তুৰ মেটেৰিয়েলকেইটা পৰিব। সেইখিনি কৈ যোৱা স্বত্তেও সেই তাতে কিছুমান মানে নুবুজা মানুহ এনেকৈ গৈ পেলাই আজি তেওঁ এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি আদিবাসী ৰাইজে বহুত দুখ পাইছোঁ। আৰু যিহেতু তেওঁ আজি নিষ্ঠাৰ হিচাপত কাম কৰি গৈছে, আজি কোনো জাতি নাই, কোনো ধৰ্ম নাই, চবৰ জেগাত গৈ পেলাই তেওঁ সম্পূৰ্ণ হিচাপে কাম কৰি আহিছে। গতিকে আমাৰ আৰু সেই তেওঁৰ নিউজত আমি যিখিনি পাইছিলোঁ যে বোলে আমাৰ মুমিন ছাৰে আমাক কিবা মিছবিহেভ কৰিছে বুলি। তো মিছবিহেভটো আমি কেনেকৈ ধৰণে কৰিলে সেইটো আমি সঠিক নাজানো, কিন্তু তথাপি তেওঁলোকে এনেকৈ এটা পৰ্যায়লৈ যাব নালাগিছিলে। আমি অলপমান যিখিনি নেকি আজি আমাৰ বুদ্ধিজীৱী আছোঁ, আমি অলপ মানে কিবা সিনিয়ৰ সিটিজেনৰ মানুহখিনি অলপমান আমি দুখ পাইছোঁ। Chokiola pen Sonjit Crow, Koilamati pen Samson Ingti, KarbiAnglongLIVE. Tang depinia da berta ke lapan si kang ton poniklo.